دما خوش ببینرین هجا ایرو 14 جودمه 2022 روشان روژا اینی بویر و یشدن هری سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسری جهانی رو دانه میحول بدن دنوا 20 دقیقه این جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله چارکنده دما خوش ببینرین هجا پارلمانتو عراق پشتی بیتری سالا که کاری سرکمار نو یه عراقی دیار بکه دکتر برهم صالح یه نکاری جاره کردن به بسر کمار پیامک وشانتو گوت من حتی داویه هول دا ارکا خواه بجه بینم سر کمار نوی عراقی لطیف رشید نامزد چارچوبه هماهنگی یه جبو سرک وزیرتی محمد شاه سودانی جبو آواکرنا حکمتی ارکدار کرد. لعراق نابالوزیه ده دو پارلمانتوی کاری سر و کمار نو یه ولاد دیار بکه. پیشبازید نابر سر و کمار بره دکتر برهم صالح و دکتر لطیف رشید بو. لطیف رشید بدنگه که زده بو سر و کمار نو یه ولاد. بالکش هر دو نامزدین سر و کماریه جی جنکه بو. پشتی برهم صالح دکتورا دویمین اهل بجارتنا سرکمار عراق ده بسر کت پیامک بلاف کرد و ها گوت من ریز سرکمارتی عراق گرد به بردوام از گریدای بجیه آنینا ارکن خواه ین دجیربان نشتیمان پروری ده و دریا رفورم جبا ولاته کی هجا و خدمت جهم ولاتیان را بکم ده مشیام. برهم صالح پیروزباهی لسرکمار نو یا عراقی لطفی رشید کرد و هیویا سرکفتن جره خواست. لالیه دن سرکردن عراق جی لسر حساب خواه ین مدیا دیجیتال پیروزباهی لسر و کمار نو یا عراق دان و هیویا سرکفتن جره خواستن. والتي تنص على يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء. اروها پشتی هلبجارتنا لطفی رشید یکسر جبو آواکرنا حکومتانو یا عراق نابزت چارچوبه هماهنگی یجبو سرک وزیرتیه محمد شیع سودانی هات ارکدار کرن. لگور یاساین عراقی دوی محمد شیع سودانی دنابا سی روژانده حکومتانو آوا بکه. گردنابا سی روژانده نکاری به حکومت آوا بکه و سرکومار جبو آواکرنا حکومتانو کسکیدن ارکدار بکه. على 162 صوت وحصل المرشح الدكتور برهم أحمد صالح على 99 صوت والباطلة 8 أصوات المجموع الكلي مطابق 269 مصوت. بل هر پارلمانتو عراقی سرکمار نو یه ولاد دیار کرد دکتر لطیف رشید جدو و لناو عراق او هرما باشوری کردستان هما بجه یک جه ناوین کو هری زیده تی بلیف کرنه لطیف رشید کیه ام کمه کی جه نیز وجی ناز بکن. دکتر لطیف رشید کیه؟ دکتر لطیف رشید ده تباغا 1944 ده لسلیمانیه جدایک بویه. ناویوی تمام عبداللطیف جمال رشیده. سه زاروکن وهنه. هفجینی انداما پولیت برویا ینکی شاناز ابراهیم احمده. ده سال 1968 ده بشه انده زیاری لزانینگه لیورپول اخلاص کریه و دیپلمایا خورگرتیه. پیشره ده سال 1972 ده ماستر کریه و ده سال 1976 ده عنوان دکتورتی ده همان بشته به دست خستیه. ده دویه سالین هفتیان ده نونر ینکی لبریتانیای بو پشتوی لهنک ولاتن دن این اوروپای جی نونر ینکی بو. ده سال 1992 ده بو اندامه انجمنا بجی آنینا نشتمانی عراقی و اف ارک حیا سال 2003 دوام کرد. پشتی روخینا رژیم عباسی سال 2003 بو وزیر چافگانین آوی عراقی و اف ارک جی حیا سال 2010 دوام کرد. پشره بویا امیندار گشتی رخستن افاو یا لعراقی. دنابرا سالین 2010-2022 ده شورمندی سرکومار عراقی بو. هری داویجی دو آنگو 13 جوتمها 2022 بو سرکومار نوی عراقی.
بلش بو سرهلدانا گلی ایران و روشلاتی کردستان یا لدش رژیم تنه چار روشمانه کو ایدی مهکا خواه تجیب که توی همو زخت و گفان جی خواه پیشاندانین بو جینا امینی دست پیکری دوام دکه و جاری جوانان لطهران بانگا برفره کرنا چالکیان کرن. لإيران و روجلاتي كردستاني 26 روجن روش وها درباست به. آگره سرهلدانه یا به هر ساجبر کشتنا جینا امینی دست بکر بلاف دبه. دهل باجارن روجلاتي كردستاني تاوی ایرشن هزن رژیم خلق لقادام بون لباجار سقز ماموسته دجی ایرشن هزن ایرانه ین سردبستان و خواندکاران چالاکیک لدار خستن. جوانان لطاخان آگر پیخستن و دجی هزن رژیم خواپاراستن. لبانه، مریوان، بوکان، مهاباد، سنه، کرمانشان، ایلام و گلک باجارن دن ین روشلاتی کردستانه به درشمه جنجیان آزادی خواپیشاندان دوام کرن. لسر آستا ایرانه لباجارن طهران، قم، اصفهان، اهواز، عراق و گلک باجارن دن وکه روژن دن خواپیشاندان هاتن لدارخستن. خلق لوان باجاران دجی رژیم دا کتن کولانان و نرازیبون خواه آنین زمان. 18/7/1401 دسته کارکران یا سکتوران نفتیجی به داخویانی که راگهاند که جبر نرازیبون کارکران هریکیم 30 کارکر هاتنه بنچاف کرن. جبو پشتگری و برفره کرنا چالاکیان کومک چالاکوان عرب این لأهوازه بانگ لخلکی کرن که ایرو لحریم عرب لنشته جهن خلق دا کفن قادان و نرازی بنا خواه بینن زمان. لآلیه کی دن کومک و خوک جوان تاقن طهرانی ددن ناسین خواستن سبه بره و ربازین جدا خو پیشاندان و چالاکی ورن لدار خستن. جوانان دبانگا خوده راگهان دن کو اوی تقز بگهن آزادیه. لگوری دانین ریخستنا مافی مروفان یا ایرانی که هری داوی پاروکری حتی انها 23 جزاروک هری کم 201 کس جعالی هزن ایرانی و هاتنه کشتن. کوملیا پاراستنا مافی زاروکان آ ایرانی راگهاند کو پرانیا وان لایالات سیستان بلوچستان هری کم 28 زاروک هاتنه کشتن. هروها به صدان بریندار و هزاران جی هاتنه بنچاف کرن. ارتش روسیا لسر خاک اوکراین حتی نها نکاری خیال پوتین پیک بینه هزن اوکراین ین لروشلیات ولات لدیج روسی ایریشه که دجبر داین دست پیکرن و جاری پیش دچونه که بربچاف به دست خستن تنی دنوا مها داویه ده بیتری 600 هرم جبن کنترل هزین روسیه هاتیه درخستن جوان جه صدی 75 تنی لهرما خرسونینه ددمه که کو شری لوی هرمی گر بویده روسیا جه ولاتیان خواست کو دست جه هرمی بردن او درکوین یکیتی اوروپای جه خوش بو پرورده کرنا لشکرین اوکراینه آماده دیگه. دمها 8 آشر اوکراین دجی هزن روسیا نکارین خونا سروک ولات ولادیمیر پوتین پک بینن. ارتشا اوکراین دنافا مها داویه ده ایریشه که دجوار یا دجبر دایه دست بکرن. و یکی جی حتی نها دا خوازن کیه و حتی آسته که پک آنیه. ده سریوان هریمان ده خرسون یاد که و روشلاتی ولات هیه. لگوری آژانسا رویترز وزارت اوکراین دوهراگهاندیه که و نزدیکی 502 ارگه لهرم خارکوو رزگار کرنه. ده داخویانی ده دیار کرن که لهرم دونتسک 43 و لهرم لوهانسک جی 7 هرم هاتنه رزگار کرن.
لخرسونة ادعا کرن کجا 175 وی کتیه بندست هزین اوکراینا. سروک هرما خرسون فلادیمیر سالدو کل اوکراینای هرما هر استراتژیک آج آلی روسیای و هاتیا کنترل کرن بانگلگل کرکو جهرمی درکون. خرسون جبو کرمیجی خود استراتژیک گرینگه. دوی نوبری در روسیا پرا کرمیا کو ادعا دیگه آلی اوکراینای و هاتیا تک برن جارکه دن سر راستکه. دوینا بریده اوروپا خواج بو پرورده کرنا لشکرین اوکراینا آماده دکه. بالیوزن یکیتیا اوروپای او میسیونا کو پرورده کرنا لشکرین اوکراینای دحوینه قبول کرن. دی پلان کرن کو دی چارچوبیا میسیونه ده نیزی 15,000 لشکر بین پرورده کرن. دناوا دمین داویه ده واشنطن و ریاد هما بیجه هاتنه پیشبری هفدو اوپک پلاس بریارا کم کرنا درخستنا پترولی دا امریکا با آوه که اشکره عربستان سعودی به آلیگریا روسیه توانبار کر بریان هاجی ریاد ادعا کربو که امریکا داخوازا مهکه یا پاشخستنا وی بریاری کریه ویه که استا آلوزیا دنابر هر دو آلیان ده زیده کر. آلوزیا اوبیس پلاس یا دنابر امریکا و عربستان سعودی ده زیدت به. پنج جدمه رخصنا ولاتین پترول اخراج دکن یا روسیا جناب ده بریار دا گوهلبرینا پترول کم بکه. امریکای جیبرتک کتون نشان دا و راگهاند گو اوی تکلین خواه به عربستان سعودی را بنرخینن. کوشکا سپی عربستان سعودی به پشتگیری برجوندی روسیای توانبار دکه و دبیجه گو اف بریار سیاسی بو نه عبوریه. دیرکتوری راگهاندنا استراتژیک آکونسه اولهیا نتوی یا کوشکا سپی جون کربی عربستان سعودی بو یکی سوجدار کر گو ده هاویردورا ناکوکی ناو نتوی ده آلی روسیای دگره و گوت اف بریار و پاشروجا روسیای زده بکه و باندورا جزایان کم بکه اف ریگزه که شاشه. وزارت دروه یا عربستان سعودی دیار کر گو دبه حول بده بهله لراستی حساسن. جیهان لپشتا اوکرانیای لدیجی ایریشا روسیای کم دبه. کربی ادعا کر گو اندامن دن ین اوبیس پلاس بر به هلوستا سعودیه و حاطنه تنگاف کرن. گوتینن کربی پشتی داخویانی وزارت کار دروه یا عربستان سعودی هات. دی داخویانی ده ادعاین گوجمها مجداری و بریارا کم کرنا هلبرینا پترول یا روشانه 2 میلیون برمیلی نه آبوریه حاطنه رد کرن و هات گوتن. بریار به تباهی آبوریه. دی داخویانی ده هروها هات گوتن بریارا جوینا دولت یک بوی امریکای داخوازا مهکه پاشخستنا بریارا کم کرنا هلبرینا پترول کریه. تی گوتن گو بریارا نافبوری یا اوبیس پلاس دبه گو باندوره لهلوستا هلبجرین امریکی بکه. جبرگو نرخ پترول بری هلبجارتنا نافبره یا کنگرسه گوه 8 مجداری لامریکا بیل دارخستن بکه. تی گوتن انفلاسیونا بلند آلوالت باندوره کنینی لپشتگیری جبو بایدن کر و شاناس پارتیا دموکراتیک ده هلبجارتن کنگره ده آستان کر. لسوید آمده کارین بو آواکرنا حکومتا دمکی بداوی بو پارتیا محافظه کار کو سروکاتی آوی اولاف کریستشان دیگه راگهاند کو تکیلداری آواکرنا حکومتا نو یا ولاد به پارتی اندن را لحف کریه. لسوید پشتی هلبجارتنین بیتری مهک حکومتا نو تی آوا کرن. سروک پارتیا محافظه کاران آلف کریسترسون دی جوینا چاپمنی یال مجلسه ده دیار کرکو اوی جبلوکا راستگر به پارتیا لیبرال و پارتیا دموکرات آخرستیانان ره کوالسیونه که 3 آلی آوا بکن. و پارتیا دموکراتین سویده یا راستگرا توندجی دیج در و پشتگیری بده حکومتی. کریسترسون بالکشاند که او دفکر وانج با سوید پیمانا هری باش چه کریه او ها گوت. پرسکریکن جدیین سویده هنه.
زێدەبوونا پەفچوونên tund ên çeteyên narkotîk, koçberî, enerjî, demên dirêj ên tenduristiyê, dibistanên neqanûnî, fikarên li ser aboriyê. Ji ber van pirsgirêkan me biryar da ku di zûtirîn dem de hikûmetê ava bikin. Talmanspresidiet och det vi gjorde igår och ska besluta om här nu idag. Sen tar vi steg för steg. Tê payên ku Kristersson di hevdê cotmehê de hikûmeta nû ya hatiye ava kirin pêşkêşî meclisê bike û dengê pêbaweriyê bigire. Li gorî encamên hilbijartinên giştiyên yazdê îlonê, partiyên rastgir ji sedî 49.6, hikûmeta hindikayiyan û partiyên çep ên desthilatdar jî ji sedî 48.9 bi dest xistin. Li gorî vê yekê ji 349 kursiyan partiyên rastgir 176 û partiyên çep jî 173 kursî wergirtin. Balkêş bû ku Partiya Demokratên Swêdê SD ya rastgirê tund di hilbijartinan de dengên xwe ji 20.5 zêde kir û bû partiya duyemîn awalêt. Klart för röstning, ja för att godkänna förslaget, nej för att förkasta. Belê tevî bertek û nerazîbûnan Koreya Bakur mûşekên xwe yek bi yek diceribîne, Fermandariya Koreya Başûr ragihand ku rêveberiya Pyongyangê mûşekeke din jî ceribandiye. Koreya Bakur ceribandinên xwe yên mûşekiyên balîstîk domîne. Sererkaniya giştiya Koreya Başûr li ser ceribandina dawiya rêveberiya Pyongyangê daxuyaniyek da. Sererkaniya ragihand ku Koreya Bakur ji herêma Sunan a paytextê fûzeya balîstîk a menzîla Kurd ber bi deriya Japonyayê ve avêtiye. Di daxuyaniyê de hate gotin, artêşa me bi hevkariyeke nêzik a bi Amerîkayê re helwesta xwe ya di amadebaşiyê de didomîne. Wezareta Parastinê ya Japonya jî ev yek piştrast kir. Beriya destpêkirina dehê balafirên şeriyên Koreya Bakur li herêmeke nêzîkê Sinûrê Koreya Başûr, Firiyan û Koreya Başûr jî li ser bersivdayînê balafirên xwe yên şer firandin. Vê yekê jî metirsiya şerekî li Sinûrê welat derxist pêş. Ajansa Fermiya Nûçaniya Koreya Bakur ragihand ku piştî topbarana Koreya Başûr, artêşa Koreya Bakur tedbîrên leşkerî bihêz kiriye. Belê cihan êdî rengîniya xwe winda dike, guherîna avhewa di her warî de bandorê li ser jiyana zindiyan dike. Weqfa parastina xwezeya cîhanê di raporekê de balkişand li ser vê rewşê li gorî raporê nêzî 5 salên dawiyê jiyana Covidya li cîhanê ji 69 kêm bûye. Weqfa Parastina Xwezaya Cîhanê du raporek weşand û nîşan da ku di navbera salên 1970 û 2018 de jiyana Covidya cîhanê ji 69 kêm bûye. Ji bo sedemên vê kêmbûnê jî îşaret bi guhartina avhewayê û kiryarên mirovan kir. Weqfê di navbera salên 1970 û 2018 de guhartina global a li bejahî, hewayî û deryayî ya 32,000 lawirên li gel hev dijîn zêde dibin. Ji 5230 cûreyên moviktar şopand. Rapora ku ji aliyê 89 nivîskaran ve hate amadekirin balê dikşîne ser kêmbûna windahiya avhewayê û cihêrengiya biyo û weke sedem jî îşareta bi xerabûna sîstema bejahî û deryayî, talankirina zêdeya nebat û heywanan û guhertina avhewayê dike. Raporê ragihand ku vê yekê bandora herê giran li başûrê Amerîka û Karabîkê kiriye. Weqfê hişyarî da ku daristanên baranê yên Amazonê hindik mane ku bêkêr bibin. Weqfa Parastina Xwezaya Cîhanê diyar kir ku niha milyonek cûreyên heywan û nebatan li ber tunebûnê ne. Di raporê de hate destnîşankirin ku girînge hikûmet, şîrket û gel bi lezgînî bikevin nava liv û tevgerê. Civîna peymana cihêrengiya biyolojîk a netewên yekbûyî têpayîn ku meha kanûnê li Montrealê bê li darxistin. Belê bînerên hêja em li vir jî digihêjin dawiya bültena xwe ya cîhanî û dibêjin heta roja duşema bê bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar bin.